Ponovo smo u studiju. Naš sljedeći gost, kao što sam rekla, publicista, novinar, rodom iz Jordana, Amdžad Migati. Dobroveče, dobro nam došli, gospodine Migati. Evo, mislim da ste čuli ovaj prvi deo o globalizmu, o novom svetskom poretku. Vi važite za dobrog poznavaoca globalizma, imate mnogo tekstova na tu temu. Za početak, globalisti naravno tvrde da su snaga budućnosti. Globalizam briše sve nacionalne granice, mnogima se to može i dopasti. Na taj način smatraju neki u nekoj budućnosti bi se izbjegli verski ratovi, građanski ratovi, dakle ono društvo, jedan narod, jedna kultura i tako dalje. Međutim, vi naravno kažete da je ipak suština malo drugačija. Po čemu je ta suština? Mazite, ovaj termin globalizam je došao sa takozvane nove svjetsko poretka. Novi svjetski poretak to je novi star termin. Svaka nova sila koja hoće da dominira svijetom, ona misli, odnosno propagira da ona izigradi novi svjetak, odnosno novi svjetski poretak, ono koje težimo. Jer od kada je čovjeka i veka težnje za socijalnu pravdu, za svijet jednakost i tako dalje, večita. Međutim, svaki put mi dobijemo neka velika obmana, to je nove oblika kolonizam, okupacije i tako dalje. Taj novi svjetski poretak koji je počeo Zarijevskom ratom ima dva različite faze. Prva faza od napada na Iraku Zarijevski rat do 11. septembra. Od 11. septembra to je bila druga faza. U prva faza šta je bila karakteristika? Poslije pad Sovjetski savez i pad komunizam, Amerika kao vodujuća sila nije mogla da funkcioniše, ne može da živi bez velike neprijatelje. Jer suština američke proizvodnje, to je vojna industrija. Ako primećujete, na primjer, Japan, o takozvanoj mirnoj industriji, oni mnogo napredniji nego Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, vojna industrija, to je jedina grana gdje niko do sad, sem delimično Rusi i nadamo se u budući Kinezi, nisu mogli da se suprotstavi Amerikanci. I tu baš bila njihov sila koji je protiv Evropa i svijeta stalno diktirali i brodali toliko oružja da bi imali profit. Vidite paradoks takozvani novi svjetskog poretka od početka. Oni su rekli svijeta mira, partnerstva za mir, ne znam i šta je, ali uslov da ulazak u taj partnerstvo za mir, da uništiš tvoj staro oružje, od znakov navoda, da bi kupilo njihovo oružje. Znači, čekaj, ako idemo u mir, partnerstvo za mir, pa šta će mi oružje? Da, to je u Bosni primjenjeno, da. A, zašto oni morali to da radi? Jer njihov rezerva koji ima, kako napreduje njihov vojna industrija, moraju da tu sprazni. Moraju da imaju profit. I znate, prvi Zarijevski rat, prvi rat u istoriji čovečanstva bio toliko profitabilan. Oni imali čisti dobitak. Ako 30 milijarda dolara prema njihovo priznanje. Jel, koštalo taj rat 90 milijarda dolara, 60 milijarda dolara su dohnadili stare oružje koje je korišćena, a 30 milijarda koje su dobili bilo čisto dobitak. To je bio čist biznis. A kad smo mi u pitanju Srbija, od NATO imate li te podatke? Sad ću da dođem, to je bilo početak. Onda ako sećate, tad bio Lončar, ministar spoljnih poslova ovdje. Tad sam rekao jednu rečenica, to je grojota ako dozvoljava nesvrstani, jer tad bilo savjet nesvrstani, odnosno nije samit, nego sastanak ministra spoljnih poslova da bi spriječavali Amerikanci da napadaju Irak, nego da je u okviru Arapske liga, odnosno zemalja nesvrstani. Međutim, Lončar koji je Bosna utekrivao koji je to, on tu nekako suprotstavio da ne može da dođe do rezolucije, to je naš, nije problem. Ja sam tad rekao, mi ne znamo koje je sljedeće, ako se dozvoli sad, to je kao lanac. Idemo redom. Nažalost, bila je sljedeće Jugoslavija. Zašto Jugoslavija tad treba da se uništi? Jer ona rezultat dva bloka. Srbija pogotovo ima strateški položaj koji nijedna velika sila u istoriji baziti nije dao drugu sile da ga
kontroliše, jel, koje kontroliše taj prostor, kontroliše sve Balkan. Koje kontroliše Balkan, onda puteve prema Bliskom istoku. Bliskom istoku ima svoje značaje, ne samo prema nafte i energije, nego geopolitički, strateški koji je jak, koji tamo ne dozvoljava da se taj prostor nekako ujedini, jer odmah tu neka velika sila. Zato koje kontroliše Balkan, onda smatra da će da kontroliše sve. I u početak je Evropa bila uz Amerike, ali polako na jugoslavijske kriza vidjelo se da ima velike razlike. Da zato je uništena Jugoslavija i tad, ako malo se sjeća, da je nuđeno gospodin Milošević da bude američki čovjek pekar, ali da sve njihov posao prihvati. Milošević koji je imao neke iluzije, nije znao, otišao tad prema Evropi, pa nije prihvatio, bo posle Evropa, otišao prema Amerika, bo opet desilo ono što je desilo. Znači, rezultat toga mora taj prostor da se ruši, mora tu da bude mala i sitna država, uništeni narodi, jer bazite, veštački narodi, samo ovdje u Jugoslaviji stvoreni. Na primjer, ja koji potječem iz jedne arapske zemlje koji znam šta je muslimani, to je prvi put u istoriji i u životu moj čujem da ne postoji neki muslimanski narod. A ovdje sam to čuo. To je, mislim, apsolutno. To jedino Jevreje su bravili od jevrejske vera, to je jevrejski narod. Koji je sad njima, to je teško, kaže Izraelci nije, ali kao vera, zamislite svijet koji imamo katolički narod, pravoslavni narod, muslimanski narod, ma na šta to liči. To mislim, apsurd koji je to. Zato to je stvorili, ali zašto su stvorili? Zašto su ošli onda prema Jugoslavije i pravili taj neviđani antisrpski kampanje da Srbi su zveri, da su... Oni su htjeli tu da stigne nekoliko cilj. Prvo, što su bili veoma umrženi po arapskom svijetu i onda u islamskom svijetu, htjeli da nađe neko neprijatelj, da kaže, ba vidite, mi branimo muslimane u Bosnu, ali od ove Srbi zverci, a niko ne pita, pa čekaj, ba što dozvoli da se ubijaju tamo u Palestinu, a što ih uništavati u Iraku, da bi skrenuli pažnje na to. Međutim, šta se njima dešava u tome? Srbi, to je malo narod. Ne može da bude veliki neprijatelj. Ovdje je bila samo kao broba za Rusija. Kako će da uništi Srbija, odnosno Jugoslavija, kako Rusija, kako od srpski narod bravi taj satizovanacija, taj anticivilizacijski neprijatelj čovječanstvo, onda može prema Rusiji. Međutim, ranije su je vidjeli da je Jelcin nije imao taj odlučujući ulogu. Jelcin je bilo igra ruska politika samo prolazno. I onda su svestili da ne može da ide protiv Rusije, jer može da izazive neželjen efekat. Pa onda su počeli da menjaju svoj strategija, a oni što su stvorili tad, takozvani muslimanski ekstremisti Bosne, tad su bili muđahidini, velike borci protiv komunizma, oni su ih stvorili, onda izmislilo taj 11. septembra da bi sad islamski terorizam bio njihov veliki neprijatelj. Kako mislite šta, da nisu ili da jesu? Normalno da nisu. Mazite, ne postoje taj takozvani islamski ekstremizam. Oni to su stvorili o njihov kuhinje. Sad ćemo da idemo u istorije da tu potvrdimo da ne bude samo ovaj prva islamska organizacija koja je imala turistički akt, to je bila braća muslimani, koja je htjela da ubije Nasr. Ih stvorila britanska obavještajna služba, uhvaćena na delo tad. Od onda do dan danas, ako pratite sve taj takozvani muslimanski turističke organizacije ili ekstremisti ili šta ja znam, oni blizu od njihov kuhinja radi za njih. Čak, veoma je zanimljiva stvar sad šta se dešava. Na primjer, u Egiptu, oni guraju braća muslimani da dođe na vlast. A u Egiptu je gospodin Hosni Mubarak kao predsjednik, čovjek nije antiamerički, nego baš proamerički. Ali mora što više da bude njihov čovjek, da dođe jedne granice, ne može više ili završio svoju ulogu, onda držimo drugu. Zašto bi oni voljeli tu da dođe tako ekstremisti, da vodi kao što bilo u Afganistanu, da bi prema svijetu dali sasvim logično opravdanje, ba vidite, ovo su anticivilizirani ljudi, tako i tako. Međutim, oni guraju da taj ekstremni muslimani da bude vladajući struktura u taj svijetu. Drugim rečima šta, Amerikanci zapravo forsiraju... Oni stvaraju, ne forsiraju. Pa to je opšta javno tajna da oni su stvorili Al-Qaida.
Javno tajna da je Bin Laden to je njihov čovjek.